ametuhurumia Yesu, ametuhurumia Baba. Adui zetu walipotamani kutushambulia, alipigana nao, amepigana na watesi wetu Bwana, amepigana na wabaya wetu Bwana. Tunaishi kwa neema, neema, hiyo neema ni neema ya Mungu, ni neema ya Mungu, hiyo neema, 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 tunaishi neema ya Mungu, ni neema, neema, kwa hivi tulivyo leo, neema ya Mungu, hiyo neema imetufanya tuwepo. Tungekuwa wapi sisi? Neema, hiyo neema, tunalindwa na nguvu zake. Neema, 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 ayo